no kureba ngo abantu babutosha bari no baziganyirwamo. Aba borekera kusima bari kugira ngo program zezi zibaberire zo muhendo kandi ngo bari no bareba amagoba. Ba beneficiaries batahi banje aba fondation za PDM nimwe muganyirwamo nimwe mweheyo mukore kandi turuge aharevo itabe turuho kikandije abo kwa president Museveni genererwa cyaye kikaje cyo kugira ngo entaska ya maka yongere mwe nimba higa tumwije nabataka funde nimwe mwegitemu kandi mbase kufunamo ngatunga esente za PDM esente ezo naziteza mu binyansi nagurana trips ibiri za kasasiro nazitamu kandi kindi kureba mu mwene cyayongireho usokene ndabiyo nirunyirira kandi nguzamo katuke ko mutwaro mwe nabindanje guzamo ebiri neceka gumwe neceka. Kandi we RDC wa MItooma Kibuka Francis agizirengo binamasuku ngubo aba PDM ko baragumze nubakosaje sentezo nebija kubingo bworo kandi ahigira abantu aba kureba ngo tubahinjire ndayonka twareba mu batungire senti twinamasuku abantu bagumizamo bakakora nkabo betwareba abantu nibaza kubinga ubukene babe bagayika boko mission ya president yo iriti babura akaguta Museni no kureba anti buri munya Uganda yabaho nebyo kuriya kandi ebindi enshaji abeba yaguza yatunga mwaka senti. Kibuka Francis agarukire yasima government ya Museveni aho kutungura endasya omumaka g'abantu. Nsima munongo mukunda ageno Dr. Yoweri Tibu haburu akaguta Museveni naba wezi bakumuhera nanyendimu habo kureba anti ihangariya turiyoni turitungura harevo yentasya ya maka kureba anti buri maka ga Uganda karimu entasya hanyuma abantu noza kubano bacagingo mushoro indirectly. Wetasho bya Dickson ori omuhinjisa omugomborera ya bitereko agizirengwa abantu bari no bakora munonga konke kizibe kibatungire no kugira ngo akasenta kuba bahire kakaba karakace ahambarira yabo. System bamba ku implementinga akasente bakongereho umuntu bamba kumuhereza bahereza akasente karwahibo. Then ndizo challenge y'inkurebamo n'abantu mwe tware sente azitwarire kuzikozesa project ukashanga yasikozese bindi amwe nagambira ati nshashwire school fees abande ushanga ngo bakazuguramo byo kuriya